Jahat mana pun kita semayang. Kerana semayang itu tiang kita. Umududdin as-salah. Tiang-tiang agama semayang. Awalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu fil qabri as-salah. Awal-awal amal yang ditanya dalam kubur mati kayak gini, semayang dulu. Hang. Kita kaki bola semayang, jangan tinggal. Kita berari main snooker, berari main gitar, jangan tinggal semayang dulu. Kita curi pun semayang. Dah curi hal lain, semayang jangan tinggal. Lepas tu curi berhenti ya. Pakit boleh ni. Bang lagi, mu semayang mu kayak gini, tanha anil fahsya wal munkar. Nah, jangan main orang tak semayang sama ada mu raja, Perdana Menteri, Timalang, MB, Esko, siapa saja dak semayang neraka sakor. Hang.